Wow, kantor polisi. Selamat datang di kantor polisi. Konoha. Akhirnya aku tadi polisi. Rarugi adol sawai bapakku. Bapakku iki engko mesti bangga. Apakah ini topi polisi? Mantap tenan tak jajale. Dasar cah pekok. Kuwi lho sempaku, duduk topi polisi. Mata nih, layak ambune amis. Tapi enak. Dienggelmu cepot. Sik tak jebuk nih seragam polisimu. Inilah linggis pendongkel lemari. Mangkleke didongkel. Iya. Cepetul suwine. Abot. Iya. Mangap. Mangkleke kon mangap. Apakah aku wis ganteng? Kuwi ganteng kaya sokok tungteng. Tak tuduhi tugasmu sebagai polisi. Yang pertama, ora oleh nyulek matane kancane. Oh, ngono ya. Siap, Dan. Saiki tugasmu sing kedua, ora oleh ngidek-ngidek raine kancane. Tugas yang mulia. Matane cedhok, pancen glokok jaran. Tugas terakhir, ojo sampe enek maling lewat. Iso dipecat kowe. Wah, aku bangga jadi maling. Apa tak colong? Stop, jangan pegang dulu. Sinar penghancur blobok. Kancingnya jaran, mataku pedes. Itulah akibat ngising racewo. Saiki giliranmu. Waduh, giliranku. Yowis, tak tokne jurus apem gosong. Bul kumpal gampul, pokongi mumpul-mumpul. Waduh, matur suwun ya, aku mangruk sarapan. Matane, aku mesti dipecat. Tenang, sesuk daftar hansip.